siyawugubha umswere shutha kwanwe siyawugubha umswere ngoba siyawugubha umswere shutha kwanwe siyawugubha umswere. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, umculi ohamba phambili lezi insuku uBig Zulu laphana odume ngengoma ethi umbayimbayi ke laphana wengane zakwethu. Namhlanje bekune boxing match ke laphana webafowethu lapho khona akade veza elinye ke ikhono ke laphana wengane zakwethu lokushaya isibhakela. uBig Zulu ke laphana wengane zakwethu ushaye le yansizwa kadelwa nayo laphana wengane zakwethu ngesibhakela nje esisodwa nje vo laphana wengane zakwethu yawa phansi ke le nsizwa ke laphana wengane zakwethu kade sisekwe ngabanye ke abaculi abakhona endimeni kaMaskandi. Umculi esimbone khona ke laphana wengane zakwethu uKhuzane umfoka Mbongose, uCasper, uZakwe nabanye nje abaningi ke laphana wengane zakwethu. uBig Zulu uveze elinye ikhono ke laphana wengane zakwethu lokushaya isibhakela ngendlela eyisimanga. Mina ngiyafisa ke ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section. Uma ufuna ukuyibona le video ngizokufakela yona ke laphana kwi-comment yethu yokuqala, izokuthatha ikubeke laphana epage lethu la ka-Facebook, bese wenza okulungile ke laphana uyasifollowa ke laphana kwi-page lethu la ka-Facebook bese ucindezela usubscribe.